Yandayong na itipegan lengdan na ket isalakanak anyaman a virus ket panubok ti dumteng kanya ket iliklik na awan sa balia pagkamangak siksikala ing o Diyos nga Ama. Man nakabalin-unay nga Diyos, sikat katatanukan, mamati kami ka adipulos at kurang. Agda mga parikot iti sa ngalubungan, COVID-19 na pagbutbutnan. Patsen ni Lord nga sikat makaisalakan, kada kami nga mangipagprotekkan ka aparsuan. Patsen mi apanubok amin na gitoy, dusamet kada gini managbaso. Silawan kumadag iti pampanunod mo, tapno amugid at tungpal karag iti piling mo. Amin kami, kat agbalimin nga natudyo. Agkalaned kumati ayat itunggal may sa kada kami. Panagbalbali kuma di agraira. Panagbalin mi amin nagbuteng ken ka. Ket da kami kumaamin tingka isalakan. Ken makipagnaed kam kuma iti pagariyam. In Jesus' name, amen.